Ebi byona byizireho bwanyuma y'abantu kwetera enduru barweta omwitira bebembezi ba Mbarara City Council ahabwembera mbe y'urutindo rwa Katete rumo bakaheza futeka hibati bakosa miliyoni 500 so itonto tugira ngume yakacebezi mugarike mwiheyo omusentezito za system mugarike mwiheyo miliyoni because babahereza budget ya billion makumyana buri mwaka so mugarike mwiheyo sente ngoko mwakoze miliyoni 500 ijo mugarike mwiheyo zindi muteke binde bati nkikumi habo kuba abantu bano bazagwamo tubari safe batinga ngoko mahanda abebembezi bita binji barara kumuya Katete uko mahanda ni babureba ba councilors ba member ba parliament nangona na lord mayor na gumanyo go mahanda ahigwa gwafa gwawawo manye weka chairman wa boda boda nkabire ninyenda kutero muranga ndukusaba government murujeyo ogo ebebati ni mubereba hatezisha ebati yona byimukireyo sobirwe Orutingo yenzura ke kugwa jame kwataha tekarebukage namwe nizo rwa mukaga yonkani mangu motoka zona nizakero mu Orutingo mu nabantu bona bafere kimutwe kaho jamunetandishira windo egende wera St Mary's Bwene rizuba zitekera ku Mbarara City ase abireba nagira ngo Orutingo ruza kucingwa harisha 3 z'ikireki cwero kurukora kurunje batari kuteganisebwa rupeyeje tukuza gukora tuzakutaho sente nce miliyoni mukaga zonga so tuzagarura amabati Agacencwire kugira ngo abantu babase kuvuga hoje abagocezeho na nembaho Agacencwire kandi umurimo gwe nguza gukorwa herizoba rwa kashatu nyekiro abireba nagira ngo Hat City Council erumunero nde sente billion mukaga ezokora Orutingo rwa Katete rwo murembe umwaka gw'ibyesento gurkwije 2024 2025 bakansara mpamvu bakansara kine kibago kwasa kurura abantu cyamana byakora mu ko kutoro kutekateka financial ya 2024-2025 sente zo twazibona Orutingo rwe naruje gukora Kongate kitiyo tukora hati no kugira ngo tubase kuba abantu barabaho okurigera har abireba entinde zinde zatwirwa mizi nkataso village na Kanyite hati abarukoreso bwato kwambuka nazo nazakorwaho zone turonda esente kugira ngo tube tubaterireho temporary sort of structures abantu base kubane barabaho mukoro rwa taso na rwa Kanyite na ya arrangement ne police kugira ngo tubase kuba tutireho Orutingo ubwabe bijere butari ubwabe motoka no kwenkarejinga abanya-Uganda kugira ngo ubwire bw'enjura barebe enjura yaba nyinshi bareke tutambuza especially abana bato mareke kuruskinga kuzaha mizi mugumisirize mu mwetorero no basa kwetorero tore nyamitango ryo twonka tukatera kuba karuru konka utakaruskinga amagaraga kuzumu bwato butari safe Orutingo rwa Katete rubiri rwaheze imyaka no kwihaririruka kukorwa mu mwaka w'2019 kandi rukamara hisente ezuru kurenga muri miliyoni 9 ahabwa TV West and area Saritugusa.